U to vrijeme, sa šireg rejona Igmana su bez traga pobjegle jedinice Silver Fox, Muderis, Crni Labudovi, policijske jedinice iz Zenice i Tarčina, veliki dio jedinice Zulfikar, dok je većina oficira armije koja se otprije nalazila na Igmanu, iako su se trudili nadljudskim naporima, imale slab uspjeh u pokušaju da konsoliduje odbranu ovog strateškog objekta. Jedinice koje su se, eto tako, glorificirale, Labudovi su odavde nestali, jedinica Zulfikar je nestala, Silver Fox je završio preko čak sam čuo, ali da li je tačna informacija, ja govorim ono što sam dobio informacije, preko Bilijeće do HVO-a i nakon toga završio u inostranstvu. To je onaj Nijaz Zorbić, mislim da se zvao, u inostranstvu. Handžar divizija je nestala, ali da bi bilo lakše shvatljivo, ta Handžar divizija, oni su tebi tako dali ime i njih je bilo 10. Daj Bože, 10 ljudi. Ništa više. Svi su oni nestali, ostalo je jedan dio 8. a drugi dio u toj opštoj bježaniji sa kompletnom artiljerijom koju smo mi tu rasporagali, minobacačima, nešto haubica, nešto protivoklopnih, odnosno beztrzajnih topova i jedan top od 130 mm. Sve je bez znanja našeg svedeno u Pazariću. Ovdje je ostalo golo. U stvari ovo kao da se samo od sebe predao.